بینن هجا دما و شاد به نها ام لسر کلا که دیروکینن و دتالده دمایی اف کلا به هر اوای خود تجار رازن جی کلا که زیاده تر کلایی دنوا وی کلی ده گلک تشتهی ام کلا چم دینن نها ورن ده وی روجا کو سیح دمسال تده دجی هم زبستان هم بهار هم هاوین گهد بهاوین گهد بهار و گهج دبزبستان در روجا که وانی ده ام لسر کلا چم دینن و بمراقن براسیج که موجود جی کلا که ویده تر کلایی هر تشته ده هی ورن اف کلا کو تجار راز و خودی دیروکه که تر و تجار داغرتیه ام هفره ده نوا زکی کلی ده جه شارگن گوگومان ده لی بشوپینن فرمو ام هفره بری خو بدن کلا چم دینه بینن جا ویس به گواکو ام جامده برکت و مبری خدا کلا چم دینه براستی ام دل بو گلو ام ساکول خو بکن انا اوقاس هوا خوش بو وکی هاوینه بو لی ام سر قرج داغه راحتن دی سر قرج داغه بف بار یا مخبرنا بیران شاردا اما انا هاتن گنده چم دینه هروها ام هاتن سر کلا چم دینه للوی دره و هر کی اون دبینه جباجی عیان براستی که نوا دمک کرد ام سحب دم سال جیان هم هابین و هم بهار و هم وجن زبستان لو ماجی بلکی دنگه باجی دیاره ام انا بر باهوزه که ام برنامه جوره تکوزکو پیشکش که بینه نجا نه اف کلا هنه کلا چم دینه در دوره 30 کیلومتر دکه باشور روز آوای وران شهری هر وها در دوره 100 کیلومتر جگا حرانا قدیم الهلامه روز آواد کفیم اف کلا هنه بحر آوای خو گله کی دیروکی و گله کی جی خف مایه گله کی جراز وی هی نه ام لبر دری تکتنا نوا زکی کله بینر هجا وقتی گاوات تو دوی دری کفه هندور لبرته گله تونل ودبن نه ورن گرچی دوان تونلانا دجی با گله کی تیده دک گوگوف دشبر کو گله تونل هنن دوان تونلانا دجی با در کفه و باجی کا دو گوفلین لو ماجی هگر جبر با هنکی دنگه دهروته اولند ده کونه قصوری نره دکاورن ام هره دریه کلا چم دینه ته کفندور اوات دریه ته کتنا نوا زکی کلیه و ورن اموان تونلانه راز کو هنجه به کیلومتر اجی درجه اموار لوی دریه هره بشوپینه کلام کن ام دریه هلاکو لروجاوا باکوره کلی نری ام در کتناوا زکی کلی نها اف کلا هانه کلا چم دینه بینرنجا لسر گرکی هر وها او گراجی جکبرکی یک پاره پکته هاتیا واکرن کلا سویدری هاتی بجی کرن اذا ایجاره دوی کوری دجی گلک تونل هنن گلک سارنجو شکفت هنن بگلک مبستا اف کلا هانه هاتی بکارانین وکی گارنز جون وکی کلا وکی چاوجم هر وها اف کلا هانه دویمش بینک لسر ریا هر میشه بینرنجا لو ماجی بحر اوای خو ودری گرینگ چه ارشن هلا روز آواده دهاتن چه هلا روز هلا دهاتن چه هلا باکور چه هلا باشور ده ببی آوایی اف کلا هن لور راسته اف جی کی اف گریوانی استراتژی دیتن و کجکوه کی یک پاره پکته و لور دری وانجی کا کلا لسر بجی کرنن لی اف نبس و یوترا و نکری جبو برگدیه خو بگرن گله که انبار هات دیتن وقتی امر دهاتن امی هول بدن وانا یک بین سر اکرانی و هر وها گله جیو کی دیجه هی بینن هجا براستی کام روز خوره ماتمای دهله ده ایجاری راستو چپیمن تونل هرن گندی دبیجن گندیه ودره گندی چم دینه ناوی گندی چم دینه دبیجه اوات تونلانه هنه جوی دره دیچه گندک لهمبره yani tahminim az bejim nerina cavaz bejim der dora 5 kilometre dur vedreye van tunelan hani diçe vedreye grek vedreye vedreye der kefe le servi giriji ka gale şikayet hanen ev lawra ev kavre han ev gre han ji gevreki yek pare pekte o de derece ka şikayet tünel hati ditin de ijari vana hamar despek biner neca jiber ku hatta naha kolandın le nebuye de ve hatının 6 sal beri hatiyele çen rojeki te de xabitinin paşa goti le çune ve pre امنکارن بکوله افجرو رشیا وانه یعنی مبرجی گوتود برنامه خود مبرجی گوتود روحای اورفای مزخانه اوی یا ترکیه مزخانه هری مزنه و گله سردری و هی بینه نجا هر وها گریم رازا جوخه بیوسناکه ام بجن گرینگیا گریم رازا جه همو جهلا هلا جهانی همو کسی بته زانین حتی ایسال برگه مکت کو در دوره 2 milyon turisti Rus evi be grem raza ziyaret beke de hesab beke hawqas insan darute deja turisti de nava
Türkiye de jid harutin henin hev qas em bêjin ji çûno hatna müzexaneya Urfayê her wiha cihwarê wê dîrokî girê miraza û gelek cihê wekî din heran û gelek cihê wekî din heye evana hemû dahatineke mezin ji wan re tîne yani perakî mezin ji hêla em bêjin wezareta a berhemên cihwarê dîrokî ve tê eger ew perê ku tê qezenc dike di müzexaneya Rûhayê û girê miraza de çehreka wê li van dirana xerj bike bîne hêja bawer bike ew ê hemû derpê were ava kirin lê mixabîn cihwarên dîrokî yê hêla welatê me bi çavên em bêjin zarokên dêmariyê yan jî bavmariyê lê dinere ev ê vê rexneya xwe li her derê bîne ziman û hûn jî ka wekî xelkê herêmê di her platformê de vê zikreşiya dewletê bîne ziman bîne hêja ev erkam ye niha bîne hêja gava ku ez dakin vê derê hevalê kameraman bi fikar bû bi israr goda nekevjê ji ber ku vê derê jî tunelek ihtimala ku her xwarê jî heye ji ber ku em jî nizanin bi rastî jî wekî labîrent hayê vê derê yani anha ez bêjim mele hinekî pêş de here ihtimala însanekî ne şek û zîrek û em bêjin jêhatî bi cêwanî de dibe ku însan diva tunelan da wenda jî bibe em jî nizanin pêş de çi heye ji ber ku wek min got tu kolandineke zanistî lê natî kirin em nikan zêde pir têkevin nava wan tunelanan ji ber ku him tarî him jî em nizanin mêl çi rast be ihtimala vê derê her xwarê heye loma jî me xwest em giringiya vê derê ji were bînin ziman wek me got vê derê girekî jî kevrekî yek paratî kolandin û her aliyê wî de jî ka tunelin em bêjin şargenin şikeftin ambarın cihê em bêjin wekî cihê xwe de xef bikin bi gelek awayî gelek tişt heye li vê derê eger em sûda war bin hûn jî eger bextê we lê bixe em ê van cihwarên dîrokî me qal kir yek yek em ê bînin ser ekranê we. Bîne hêja niha em deketin ser kela çem dînê li viyalî û yalî min hûn du hevçaviyan dibîne wana wekî du kemerin ya rast dişê bi wekî du tunela li pişt min jî ka dîse kemereke din tê dîtin ev hersekê kemerê hanê vî awayî mirokane pê nas bike vê derê wekî tunela bûye li rast û çepê me kevir pirin hilweşiyanin cihê ku salan li ser piyamanin rast û çepê min du heb tunel tê dîtin her wiha li pişt min jî ka kemerek tê dîtin ew kemera hanê serdera deriyê têketina nava kelêbû destpêkê meşxul vê derê bername xwe da û dest pê kirin bilindiya vê derê jî ka derdora 20 metre bilind dibîne hêja niha bi rastî jî ka ev kela çem dînê bi her awayê xwe hêjayek û kolandineke bi rêk û pêk were kirin û vî awayî jî ka em ji dîroka wê re serwext bi belê heta niha me hew qas cîn raberî wekir bîne hêja dibe ku hûn bibêje gelo ma ev kela hanê ji hêla kêv hatiye çêkirin hûn gelekî mafdar in ev kela hanê tê temîn kirin ji hêla Bizansiya ve temelê wê hatiye danîn lê berî Bizansiyan dibe em ji bîr nekir vê derê şikeft henin heger ew şikeftanê hanê bi rêk û pêk were kolandin dibe ku dîroka wan şikeftana xwe bi spêrê heta serdema kevir serdema neolîtîk bînin hêja ev jî tu çawa lê binere dîroka wê dibe xwe di spêrê derdora dîroka girê miraza wan derana niha vî awayî jî hêjayê ku ev kela bi her awayî lê were kolandin bîne hêja ev kela me got dibêje navê wê çem dînim li derdora wê jî ka evek heye wekî em bêjin xendexeke heye ew xendek ji mişt kevir pêk tê û hatî kolandin belê bîne hêja me got bû kela ji hêla Bizansiya ve hatiye ava kirin derdora 1800 sal berê temelê wê hatî danîn lê gelek şaristanî piştî Bizansiyan gelek şaristanî hatî vê derê ji ber ku vê derê qada şerin mezin bû bîne hêja hem navbera Roma û Sasaniyan de û wekî dijî ka di serdema Selhedînê Kurdî de jî ka hatî vê derê qasî lêkolîneke biçûk vê derê hatî kirin qasî wê lêkolînê jî ka gelekî eyan e ku
صلاح الدين ايوبی الودری وقت که دودرج تلیب جیبویی و گلک آواهی آنها لبرچاف تدیتن د سردما صلاح الدین کردی ده هاتی آواکرن بله بینن هجابری سردما صلاح الدین ایوبی و شاغی دیس اسلام خوب به هف کتبون سردما ام ویژن او دبی معاویه‌یان و دیسا سردما ام ویژن او عباسیان ده گلکی به هف کتن و شر کنن اجاره هلا معاویه لحرانی وقتی که وکی پایتخت شخور بجاتن ناوند ودری بویی و اجاره عباسی کام پیزان هلا بغداد اجال ودری سر ودری چون هاتن ارتشوان دیسا تیمور هاتن ودری او باجار شعیب انتیک ایران کری ودری خود ذات ندوری ویه سردما تیمور جی کا گلک هاتن ودری یک سر ایران کری تالان کریه جو خود چیروکن کرمانجی ده کردی ده دیو باومه قلا یجوج و مجوج را دکرن دو وانا جب شایقا فاتنن چاویوان دریجو او وقتی کو امل چیروکن دیو باو پیشی خو باو کاله خو باش گودار بکه بینن هجا همو چیروک خود سپیره راستیه که و راستیه که جهیه اگر ام تیپا آخر کن آسیان ناوین بینه بر چاوی خو و او تیموره کو هاتن وادرنا هلوشاندی ویران کریجی بینه بر چاوی خو امی باش جوان چیروکن باو کاله مش برد گوتن سر وقت به کو راستیه که هیه او دو یجوج و مجوج شایقا فاتنن براسی که راستیه که هیه او چیهوارن دیروکی بینن هجا جبومه لابراتواره که زندیه لوماجی گلکی گرینگ دوی تم بالا ملسر به و ده اف جیوان دیروکی تدی ام نه پیسوره ام لیکول نرن بینر هجا سه حب بشه زانسته علاقه دار که یک آرکئولوژی یا دا اتیمولوژی یا سیاجیکا آنتروپولوژی یعنی هم دیروک جیوارن دیروکی کلاندنا و هر علم زانستی هم جی ام ویژن واتیا و پی وی مانیا پیوا و نوات چواتای و آسیاجی لب تفگرا انسان بنی آدمیان کیجان باوری بو کیجان شخصانی بو چاختی قطمان بقطمان لسر هف جیوارن دیروکی و کی لابراتواری وقتی ور کلاندن تکنولوژی آنا گلکی خوش تثبیت دکه کیجان شخصانی چاخ لب جیبوی و چرکلی چخوا سال تده جیایی لو ماجی گلکی گرینگ براستی کا کلا چند دینه به هر اوایل خو بروش خو مطمئن دیله دکوار ایجاد ما دیسوا بر به کامرادن و بمش وکیدن بهش دکه پیش بریم جنها اف کلا هانه یا چند دینه به هر اوایل خو براستی جی کلای وکیدن جدای گله میماری خود گلکی عیان دسپک جهلا بیزانسیا و هاتیا وکرن لتشکی کومه هله کی بالا مدیکشنه هی چار هاویر دور وکلا هانه شکات جهنن هن به دساحتن شکن دیار هجی خوزای بویه حتی گلک نشتجیه وی گندی دوان شکرتانا ده جدیا خو بونن مزن بونن هنجی جوان بمره رهبرن نها امی جوان دارنا گاودن بچن واش شکرتانه هانه جکار رهبری و بکم یعنی احتمال که گلکی مزن و دری بریا افکلا ورا افکرن بری 1800 سال بریجی جنگل و دری هبویه لی جاری هند بینن تدی اف کفری هانه چه ده دورا اورفای اف کفری قرش داغی امنخ ناف yani ev kevre raşe bazat kevre kidin hey taybetiya xwa ya kevre kalkar dibêje kevre kilsem kurdî dibêjin dibin erdê de nerm kolandina wê rehet lê wextê tavê dibîne wekî hestî disewi û pir heş dibe qewî dibe êdî ew jîka wekî dibe wekî kevrekî hema wekî mermer lê tê loma jî ev kelahanê û bi xendeka xwe bi birca xwe bi gelekî ji xwe eyane gelekî demeke gelekî dirêj vê dirê de jiyanin û ew jiyana wan dibin ewrehê de bûye lewra هم كلا كويا زخم هبوي هم جيكا وما قلت خندك كويا جي مقيم جي كفري يك باراتي كولاندن هي در دورا باج في كلا هاني ديجاري لجوري ماك او كلا مرابري وكرو هن برجها بلندايوان در دورا سري جرو او بلندايا زميني جي خاطيا واكن تمليو وحتى جور در دورا 20 متر بلند بويه جي جينا 13 14 متر بويه وانا وكي برجن چاف ديريه بويه ديجال في دريجكا خندقا هاني جوند بينن اواني لدور دورا كلي دفتله چار هاوير دوري وي لسه اليبي شكرتي بنا الجيري في خندقا هاني شكرت بني ده چكنه اوانا هم جي محافظه بونن هم جي رازانا لشكر ابوي هم جي ودما داوي مال تدب جيبونن تنه هلابي روجلات شكفت نايديتن ديار كوفيدري ولا هشتي وكيدن هم روج افايوي هم جيكا باشور باكوري شكفتنن لجيرا بدري اميكا بدن واش شكفتنا جي ببينه اما هيك وا بكاميرا بهفر بزيفر هنا ببينه بكا اف خندقا هاني بتشاواي هاتي كولاند
بله بینه نجا منها حتی نها گلک جی رابری وکر هم کلا هم برج هم تونل هم خندق و گلک جیدن لی ایدی دور هات سر سارنجین آوه سارنجی همه چی سارنج هندی بینن به پلوکا بروز دکفه هندره وی بینه نجا بله نها از کتم هندره سارنجه که کامرا جور دده هندره سارنجه نها بدره ایدی چاویا کی دیجیل پشمه هی اواناجی سارنجین آوهنن برگریه خوش بو آوه گرتیه دنه مگود خنده جی مشت آوی دیاره آوجی هویل وان نزکانا کو هوقاس آو هاتی بکرانن لجورجی کا سارنجه گلگ مزنه هی اوان سارنجانه هنه کسی کوچوی کلا زیزوان دیتی بد زانه کو کلا زیزوان جی همان سارنجه وانی هی بینه نجا اوجی ام بیشن کسی کو افکار آوا کریه به همان میماریه جوخات فهم کردن دسپیک روما بیزانسیا تملی واکرانه هنی دانین لی پاش هنر کاتی لیزه دکی هنر کاجی ویران کردن لی هنجی هنن حکمی وانته نگاشی ویران بکش بکو وانا یک کفری یک پاره هاتی کولاندن و دبنه دوی دره فریگی بتونان آوی هلدگری نواخوا وان عمبارین هنی نها ام کتن هندره شکفته که ایدی جی سارنجی ام در باسی هلا شکفته بو ودره جی جنگه هی جی مالی وان بوی ودره مالی وان حتی دمک نزیجی که گندی خلک هرمه کردن ودره دیجید واش کتنا دا بجی بونن نها واش کتنا هانی اون بینن چند چاویان پکته گاباده من سارنج رابری وکر سارنج او ودره بسر هفرن بینه رجا دیجاری داویا وش کفته هانی دری کدن هی او دری دکوه نوا بيجن دري كدم ودبه دو منزل الودري هي حتى سي حب شعبي هي الودري يعني مالك ام فيجن شش حس كسا ودحب كوري وانجي زوجان دي بتيرا قشادك لو ماجي بي اواي افش كفتاني هاني دياركو هم اي خزاي هو يلي باشجي لزيده بويه بحر اواي قالك عيانه يعني وما قلت اف تشتي كل جير هاتي بكرانين انا اف اخال جير ورا راكرن دبكو هستي ورا ديتن دبكو قالت شيء وكيدن برديتن اوانا ديروكاوي خد سبيرن بحزاران صاله ديجاري هم دبيني هلني حجك هي درا حجك هبل بدري جيان هي هيفي هي او بيشي مورد بيجي يعني وقتي حجك بيت زانه كوش دكدشي بشتي ام فيجن برب هاويني ودشي برب مها نيسان غولاني وي علي وي نابرد وقتي دنيا گرمروند بي ديتين هلني خنو و رستوران دکن تعمیر دکن و دیسه چلکات دادخن او هیویه جیکو جینگه هب و حج جیب بخید نه لی به نه خوچنه که او وکی بیومیه وکی ام بیشن نشانه خرابیه او جی پیشمه جمروانی دگوتن به هر اوایی اف کلا هانه کلا چندینه به هر اوایی خو براسی جکا گلگی بالکش و خواتک دور و درج به فرح جره پیوسته شکفت ام بیشن شکفت ام بیشن آواهی ام بخانی ام زانن ام به هیویا و شیروه به هلج هیویا و بینر نجا لی از چی بیشم گنده کی گلکی باشه اف گنده چند دینجی نشته جهویجی که هم میوان پرورن داری که ام دید یکسر ام دعوت کرد ورد چای بخو گنده کی باشن گوا کو ام لمروی خوی وانی مروف حاز دیروک حاز او خریب دوست دبینن ام جی کیف خوش دبن ام سپاس دکن گنده چندینه تین چاوی بچوکی وان و دست مزنی وان ماچی دکن براستی که مروفن خریب دوستن و باش بن بله بینن هجان هم کرکی جوان کرکی حوران دستانا درباست به یه شوان ایرو لخواد که ملخوا کر و ام کتن شکفته هری مزن دنه مرجور ما گفته بو اف کلا هانه اف کلا چم دینه اره دیروکاوی خود سپره 1800 سال بره لی احتمالا کو اف شکفتانه هانه
10,000 سال بری 12,000 سال بری یعنی 20,000 سال بری حتی بکارانین جیه لو رواش شکفتانانه هنه یه خوزاییه و هندبینه به چخاسی جی مزنم نه اف شکفتانه وکی انویژن جهه برخایی جهه پزه آوسی جهه پزه نوزایی بنر انا جهه املی بشا میه کو نوزایی نه بنر اف یک زایی برخا خدایی برخا حتی چند روزه کی حتی برخاوی خوره خدا زنه اف یک روکیه شخه هینا نویجی این قلب دلوی چاوده پت لیدخی بله امی برابر داری که بده برا پزده نترسه نه امی جه بشا میه کو نوزایی امی جه درباس ببین امی درباسی نوا کوزا برخاب به ده ایجاره 3-4-5 قادین آخر گله که شکفته که براسی دیوسایی دی نو خدا بش بینر نهجا امی ایدی هفره درباسی نو کوزا برخاب ببین کاب هم بنره به بزن ما ایکو اصل خو نشته جهه وی ولاتیه هونه ببینه به چقاسی به اصل و فصل وکی خودی خو نه هم هاتن ایدی بشا کوزا برخا هند بینن اویا بزه زوم بینرن هجا اول تو در از گلک جیگر یا اوکراینیا چومم جم شوانین وانه مزن او بزه وانه ادبی رومانو هی فلان بوچکه وانو کا بزنای تو احتشامک ویتونه یله بزه ما ماشاءالله هند بینن به چقاسی خوشک وانا برخی وانن برخی زوم هند بینن اف جخه دوسه بش وقت مگوت لیجاری پزیکال چهره ایواری وقتی وره بشا ایده میهاجی هیه و ببی آوایی هند بینه اول کلا چند دینه به هر آوایی خواه هم دیروکا خواه گله کی دور یا صدما کبر یا نئولیتیک و هم جیا نزیجکا به راستیجکا گله کی بالکشه اف شکفته هانی شخام رو هم کانت ده فوتبال جیبلیزه خاصی هم بلنده هم جیمزنم بله ام وی آوایی هاتن داویا برنامه خواه بینن هجا دسته مش ویدری ناد براستیجی جمعه گله کی سپریز بو به هر آوایی دنبا به نفس ساعته مبرد دید مباران دید مبا هوز دید مدیروک دید مجیانا نولتیک دید مجیانا دیروکا سدما نولتیک آکفر آدور آنزیک مزیک هده دید هند بینن لدر و آواهین گله کی نوجن هنن سرق yani مجن خانیین وکی ویلا هاتی چکرن هنن لی هند بینن بنی آدمی جکا به هزاران سال بره ودره جیایه ودره جیواره وان بویه به هر آوای خواه ولات ما دل مروحیه دل دیروکیه نهاج نوا شکفته خواه دنوا سدما بيجن نولتيك سدما كبرده سدما كو بني آدميان نوش خورا أجال خودي دكرن تاني دخستن شكفتا خودي دكرن ام چو ام هيكي چونوان سردمانان ام آنها ويكيل كي دجي هر وكي ام دما 10,000 سال بريده دجي ام واني هيس دكن از باور دكن هندك بيجي هونجيكا بمره وي هستي هيس دك بنر هجاورن وان جيوارن واني ديرو كي بگرن گلكي گرينگن هونجيكا بمره وي چيجي و هفره ام جوارن وانی به هفره شوپینن ام به هفره تام دکن ام به هفره هست دکن و دشن توشی دروکا خویا گله کی کور و دور دبه او قاجی وکی دریای وکی اقیانوسی کور و برفرد بن نها دسته مجبوری نابله ام مجبور خاطر خوش بخازم بینن هجا عمري ودريش جيانا وازاد به هر هون كود جي برا بجي بخاطر و حتى برنامج دروكا بشاتي اكاديمي